Suphephetha la uthanda khona. Moya wa Modimo Ngicela ke bafowethu. Sibheke lelizwe bese sikhuleka. ishebe lentswe le rapela. Ateti mang yaka wena utshwanetse Dithoso Tate ki mang yaka wena utshwanetse dithoso. Haleluya. Ngikupa bayina awufundele nje. ukaribalela yona. Sizofunda siqale kuverse 1. Litlo ibala lithome uverse 1. Ncwadi kaRuka uchapter 1. Ruth so. Uchapter 1. Ihloko sakhona sithi uElimeleki nomkakhe uRuth. Verse 1. Kwathi emihleni abahlulela ngayo abahluleli kwaba khona indlala ezweni. Umuntu othile waseBhethlehem Juda waya ukuyohlala ezweni lakwaMowabi, yena nomkakhe namadodana akhe amabili. Igama lalowo muntu lalingu-Elimeleki, igama lomkakhe lalinguNawomi. Amagama amadodana akhe amabili ayengoMahaloni noKiliyoni, babengama-Efrathe aseBhethlehem Juda. Bafika ezweni lakwaMowabi bahlala khona. U-Elimeleki umyeni kaNawomi wafa, kepha yena wasala namadodana akhe amabili. Azithathela abafazi kwabesifazane bakwaMowabi. Igama lomunye lalingu-Opha, igama lomunye lalinguRuth. Bahlala khona kwangathi iminyaka eyishumi. Verse 5. OMahaloni noKiliyoni bafa bobabili. Owesifazane washiywa-ke ngabatwana bakhe ababili nangumyeni wakhe. Wayesesuka nawomalokazana bakhe ukuba abuye ezweni lakwaMowabi, ngokuba wayezwile ezweni lakwaMowabi ukuthi uJehova ubahambele abantu bakhe ukuba abaphe ukudla. Verse 7. Waphuma endaweni lapho wayekhona, omalokazana bakhe benaye, bahamba ngendlela yokubuyela ezweni lakaJuda. uNawomi wathi komalokazana bakhe ababili, hambani nibuyele kube yilowo nalowo endlini kanina. uJehova makanenzele umusa njengalokho nanenza kwabafileyo nakimi. uJehova makaninike ukuba nifumane ukuphumula kube yilowo nalowo endlini yomyeni wakhe. Wayesebanga, badazuluka bakhala, bathi kuye, hayi, kepha sobuyela nawe kubantu bakini. Wayesethi uNawomi, buyani madodakazi ami, nohambelani nami na. Ngisenamadodana ezibilini zami ukuba abe ngabayeni benu na. Buyani madodakazi ami, nihambe, ngokuba sengimdala ukuba ngibe nomyeni, noma ngingathi nginethemba, noma ngingaba nendoda kulobu busuku ngizale amadodana beningewahlalele aze abe akhulileyo na. Beniya kuzivimbela ningabi namadodana na. Hayi madodakazi ami, kumunyu kimi ngenxa yenu.
ngokuba isandla sikaJehova siphumele kimi, badazuluka baphinde bakhala. U-Opa wamanga uninazana, kepha uRuthi wanamathela kuye. Wathi bheka umnakwenu usebuyele kwabakubo nakuNkulunkulu wakhe. Buya nawe umlandele umnakwenu. Kepha uRuthi wathi, ungangincengi ukuba ngikushiye ngibuye ngingakulandeli, ngokuba lapho uya khona ngiyakuya khona nami, nalapho uhlala khona ngiyakuhlala khona nami. Abantu bakho bayakuba ngabantu bami, uNkulunkulu wakho abe nguNkulunkulu wami. Lapho ufela khona ngiyakufela khona nami, ngimbelwe khona. uJehova akenze njalo kimi, anezele futhi, ngokuba ngukufa kuphela okuyasohlukanisa. Amen. Haleluya. Amen. Bazalwane, Bayena uma sifunda le ndaba alibala tabayela engiyaye ngakubalula nami mangiyibheka le ndaba mtheki ibonile ngakisheba tabayela ngiye ngabheka izinto ezimbili kile ka sheba nthotse pedi lana indawo ekukhulunywa ngazo. Amen. di blankets yababulela mka Jona Kukhulunywa ngendawo yakwaMowabi babulela ka tulo ya koMowabi, bese kuphinda kukhulunywa nangendawo yaseJuda Bethlehem. bese babulela ka pleke ya seJuda Bethlehem. Amen bazalwane. Amen bayini. Uma sifunda ke le ndaba siyezwa bazalwane Aribala tabayela ria utlwa bayini ukuthi kwake kwenzeka endaweni yaseBethlehem Juda huri wile wa etsala plekeng ya Bethlehem Juda kwafika indlala. kwafihla tlala. Indlala ke bazalwane siyazi ukuthi ayibekezeleki. Tlala he bayina ria tsiba huri boima. Bayaze basha abanye abantu bathi sisa sikweledo. Ba bangwe ba re ka se kgone ho dula o sa ja. Ngiye ngafunda kwenye indaba lapha Ngiye ka ithuta mo tabeng ye nngwe mo ngaphinde ngathola ukuthi nasezweni laseGibhithe yake yafika indlala ka bona hore lefatseng la Gibhite ile ya ba teng tlala. ngoba uJehova wayikhulumile kuJosefa Hobane Jehova ne ga boletse go ukuthi Joseph kuzoba nendlala enkulu hore go tla ba le tlala e kgolo ezothatha 7 years. e tlonka dilemo tse 7. Kodwa ngaphambi kwendlala kuyoqala kufika inali enkulu. Impa kopile ka tlala go tla fihla plenty e kgolo. Kodwa ke emva kwayo lenala After yona plenty ela kuyoze kukhohlakala ukuthi kwake kwaba khona inala batho ba tlo lebala hore o ile kwa ba teng dijo tse ngata sekufika indlala. se o fihlile tlala. Wasethi ke uJosefa eyala inkosi eyayikhona ibusa ngaleso sikhathi uFaro Ari Joseph ko Faro wathi ke makustorisha ukudla kube kuningi wa re tshwantshe ba be dijo tse ngata ngoba indlala ezayo inkulu kakhulu. hobane tlala e tlang ke kgolo haholo. Kwahamba ke isikhathi nangempela yafika inala Wa tsamaya nako he tlala ya fihla yaphinde yafika futhi nendlala. o ya fihla le tlala hape. Uma ifika ke indlala ezweni Ha o fihla tlala lefatseng abantu baseGibhithe baqala batho ba Gibhite ba thoma baya esigodlweni sikaFaro ba ya go ntlong ya morena ngoba babezwile ukuthi khona kunokudla. hobane ne be kwile hore kuna le dijo Bakuthenga ukudla ba reka dijo yaphela imali ya fela tšhelete ababethenga ngayo ne ba reka ka yona. base betha abantu Batho ba re bekhuluma kuJosefa bathi sihawukele imali siphelile. be bua le Joseph ba re tšhelete e fedile. Wayesethu uJosefa yini enye ninayo ningathenga ngayo. A re nina reng e nngwe le ka rekang ka yona. Bathenga ngemfuyo yabo ngemihlambi yabo Ba reka ka dikgomo tsa bona le dipudi tsa bona yaphela nayo imfuyo. ya fela le tsona. Baphinde babuyela kuJosefa Ba khutlela morao go bathi Joseph sizwele sihawukele seyiphelile nemfuyo. ba re lekole bohloko aowa e Waphinda fedile. noJosefa wathi yini futhi enye ninayo. Ba re hape le na leng Base bathi sineyindawo sinamaplaza. ba re le na le dipleke. Wasethi uJosefa thengani ngako. Athi rekang ka tsona Bathenga ngeindawo ba reka ka dipleke tsa bona wathengwa nabo.
kwarekwa le bona base beba izinceku ikaFaro. baba lead 70 tsa Faro Bonke laba bantu baphathwa uFaro. batho bohle ba Lonke izwe laphathwa uFaro. ba tshwara ke Faro Kodwa yonke lento abayiluza empa ntho tsohle tse ba bayiluza ngenxa yendlala. ba ile ba rekisa ka tsona Bagcina sebeyizinceku. ba qetela Zafaro. 70 tsa Faro Silapha ke bazalwane ezwini lenkosi re mola uRuth. mo bukeng ya Ruth Kukhona into engiyazi engiyinothisile lapha ile ka sheba ntho e1 ukuthi nakhona yafika indlala. ubani ifihlile tlala le yona Ithema ifika indlala ayifihla base beqala abantu benyakaza. batho ba thoma baya kwa Wasuka noNaomi nomyeni wakhe le Naomi le monna gage ngenxa yokungabekezeleli indlala. ba tluwa ka lebaka la tlala Base bafuna la kunokudla khona. ba latela mo go na le dijong teng Bengaqondi into eyodwa besa hlalogane ntho e1 ukuthi le ndawo abasuka kuyo besa tsebe hore tulo e indawo enoNkulunkulu una le modimo nokuba kunendlala even ka ba litlala futhi le ndawo inomlando ina le molato hape wokuthi inkosi yamakhosi uJesu Kristu uri morena Jesu wazalelwa kuyo le ndawo. o tlabelegwa hona mo Basuka bona ngokungazi ba tluwa bona besa tsebe baya endaweni yakwaMowabi. baya tulong ya kwa Moabi Na indawo yakwaMowabi le yona tulo ya kwa Moabi inomlando wayo nayo. ina le history ya yona le yona Lithi izwi lenkosi le lentswe la modimo ngalesikhathi uNkulunkulu ekhipha ka nako e modimo ansa uLothi Loti wathi mayemkhipha kule ndawo kanye no ayemsa tulong ye mayemkhipha uNkulunkulu ayemsa modimo bahamba ke bafika endaweni ba tsamaya he ekuthiwa iseSowari. Amen bazalwane. ke ngabarekiso wa Babefika kule ndawo yaseSowari ba fihla eyayingaphansi kwendawo, ikafatse ka tulo ya indawo leyo eyayinesiqalekiso kakhulu. tulo ye une ile na rikesa Indawo leyo uNkulunkulu awayiseyidelile. modimo ne ayisile Indawo lapho uNkulunkulu ayingasalamukeli khulu lutho khona. modimo ne ka sa shebisilo Indawo yaseSodoma. tulo ya Sodom Wafika uLothi wahlala khona. a fihla Loti a dula teng Kwasho ukuthi uNkulunkulu le ndawo usefuna ukuyibhubhisa. ka noko ye modimo ne a batla Wasekufika ingelosi khona. kwa fihla dikeloi Sathi makaphume. dari itswa Waphuma ke a tswa he wahamba waze wafika wahlala emhubeni noma emgedeni. wa fihla Ehamba nabantwana bakhe besifazana ababili. a tsamaya le banyana ba gage ba babedi Bahlala khona kule ndawo. ba dula teng Kwasho ukuthi sebekhulile. Amen bazalwane. bahuli Uyaseyithi lena indodakazi enkulu noma endala. o sola o mogolo are Yasithi sesikhulile dadewethu itshela lena encane. are jwale le godile gaitsedi yaka Yaseyithi ke manje asidakisa ubaba. a lenke wa ine Kwabanjalo ke bazalwane. yetsa etse jwalo he taba Bamdakisa ubaba wabo. a 1000 tato wa gage Lena indodakazi enkulu yalala nobaba wayo. o so mohula tsena Kwathi ngakusasa futhi nalenenye yalala nobaba wayo lena le encane. o munyana tsena robala Bakhulelwa bobabili. baba pregnant Kodwa ke lena enkulu yasiza iqamba igama lendodana yayo o so moholo a fa ngwana gage lebitso lokuthi nguMowabi. a re ke Moabi Le ndawo ke njengoba ivela ngegama lalo tulo yela ha ba ibitsa ka lena la lale ndodana yendodakazi enkulu. ka ngwana ka o so moholo uNkulunkulu angathokozile ngayo. modimo a sa thabi ka yena Le ndawo kiqanjwe ngaye. tulo yela ba ile ba ifa lebitso ka Le ndawo kinesiqalekiso. tulo yela ina le case Le ndawo kukhonzwa kuyo iThixo. tulo yela ba rolisa ba Kwakunesithixo esithile sasikhonzwa khona kuna le modimo o mongwe ne ba mo rolisa ekuthiwa uKhimoshi. ba re ke Kimoshi Lesi sithixo lesi modimo ola sasingawabheka amadoda. ne ka sa rati banna Amadoda ayengahlali kwaMowabi.
bana ne be sa phile go kwakunabantu besifazane kuphela kuna le basadi fela manje ke jwale he basuka laba bantu besuka jwale he ba tloa eBethlehem Juda ba tloa Bethlehem Juda leli gama elithi Bethlehem lina la Bethlehem lisho umuzi wesinkwa libua ka mutsi wa borotho basuka emzini wesinkwa ba tloa mutsing wa borotho basuka emzini ongcwele ba tloa mutsing o halalela basuka emzini onoNkulunkulu ba tloa mutsing ona le modimo bayezweni lesiqalekiso baya lefatseng le khesu bathema befika khona ha be fihla teng into yokuqala eyenzeka ntho ya mathomo ile etsa wafa amadodana alaba bantu o ile kwashwa baroba ga uKilion noMahaloni Kilioni le Mahilioni uTexan nje kwaqala ngokufa baba wakhona thomile kwashwa ntate wa teng uTexan njalo kwasekufa namadodana walatela baroba ga wasesesala yedwa uNaomi ashala alwane Naomi ese umuntu wokuhamba kule ndawo ali muthu wa ufihla tolongela haleluya bazalwane haleluya abayini into ebangazange bayiqonda bayazi ntone besa itsebeng ukuthi akusuka emzini wesinkwa uri ukasihluwe mutsing wa borotho noma ngabukeka ngathi isinkwa sikho ukabona nkarikana ko borotho kodwa ungalingi usuke emzini wesinkwa impa usikatluwa mutsing wa borotho basuka ke laba bantu bayile batluwa hebo bayezweni elinginankulunkulu baya lefatsing bayezweni elinesiqalekiso baya lefatsing bayezweni uNkulunkulu angathokozi ngalo lefatsing modimo bafika khona bahlala khona bafihla badula teng ukudla kwakukhona kwaMowabi dijo nerilteng babedla besutha nebeja behlu kwagcwele ukudla kwagcwele amakhabethe kugcwele amafriji nekutletsi dijo kodwa bafa kunjalo bedla besutha impa bayile bashwa kodwa kisimanga malonte makatsa ukuthi eBethlehem Juda uri Bethlehem Juda kwakungekho ukudla ne usinali dijo sasiphelile isinkwa ne ufedile burotho kodwa wabagcina uNkulunkulu impa modimo wabasiyelela bagcinwa yini kanti kudla kukho baphuluswa king dijo disalite ingani uNkulunkulu uJesu ushilo akere Jesu ubule wathi mina ngiyisinkwa sokuphila ari nake burotho bo odla mina kasozafa oja na kasi atho baba benu badlimana ehlane ari bontate balona bafa beyidlila imana bashwa bajile mana kodwa mawufika emzini wesinkwa impa ufihla noma isinkwa singekho imile kodwa liburotho uzophila impa utlophila ngoba kusona esiphilisayo hubani asiburotho felo kaphila ngabo isinkwa esiphathekayo lesesibona ngamehlo burotho bo buburekang kodwa khona isinkwa impa kunali burotho sesavela ezulwini setswang go lehodimo uJesu igama lalesi ke sinkwa morena Jesu burotho haleluya haleluya baphila laba bantu bayile baphila batho ba kungekho ukudla usinali dijo haleluya haleluya ngaphambi kokuthi uMahaloni noKilioni bafe pili ushwa makaloni li mahaloni bafike bathatha abafazi khona bayile banka basadi tengwa laba bafazi basadi ba igama lomunye kwakuOpha ki opa eklinye igama lomunye kunguRuth omunye ke Ruth kwasesekufika isikhathi wafihla nako lapho ethi khona uNaomi uninazala wabo ari Naomi mewabona ngoba sebefila abayeni benu banna barona bashwile hambani nibuyele kwabakini jwale khutlelang morang lona munye ke ekuthiwa uOpha omungwe opa lithi iBhayibheli lintswireli baqale ngokudazuluka bakhala bayile bathoma balla ahulu lona munye ke uOpha omungwe opa wasemanga athoma uninazala wakhe uNaomi athoma uhaka mme wa hawa wasebuyele emuva ahutlela morago ezweni wasebuyele emuva kuNkulunkulu wakhe modimo wa ha lona munye kuthiwa nguRuth omungwe Ruth uthi yena ungangengi ukuba ngikushiye orawa usikangkhopela uri disipile lapho uyakhona ngizawuya khona nami mo uyangiteng le nna ke teng lapho uhlala khona ngizowuhlala khona nami mo udula ngiteng le nna ke tla dula teng
uNkulunkulu wakho kuyoba uNkulunkulu wami. modimo wa hao tla ba modimo wa ka. Isimanga ke nombuzo engiyibuza wona Ntho e mmakatsang le ke botsisang yona ukuthi kule ndawo ayihlala kuye kwakhonzwa iThixo. hore tulong yene a dula le yona ne ka Manje lo bonisa badimo. uNkulunkulu lona athi makube uNkulunkulu wakhe Impa modimo la ari o batla abe modimo wa gae. umazelaphi O mo tsebela kae? nalaba ngoba uthi nabantu bakho kuyaba ngabantu bami. O re le batho ba hao ba tla ba ke batho ba ka. Umbuzo ukuthi Ruth ubazelaphi bonke laba bantu nalo uNkulunkulu Botšišo- umazelaphi. Botšišo he e re Ruth batho ba o ba tsebela kae le Ngoba modimo uRuth o mo ukhulele tsebela la kae? kwaMowabi Hobane wena o goletse gona mo futhi uzalelwe khona. ebile o tswetse gona mo. Wasuka oKhiliyoni noMahaloni Wa tloa Kilioni le Mahaloni eBethlehem Juda bazoshada nabo beke kwaMowabi. ba tswa ko Bethlehem Juda ba tla gona mo ko Moab. Kodwa manje sizisimanga Empa jwale le tswa uthi abantu bakho kuyoba ngabantu bami. o re batho ba hao e tla Ukhuluma ba ngabantu batho ba- angazange babona. o bua ka batho a sa ba tsebeng. Uthi noNkulunkulu wakho kuzoba nguNkulunkulu O wami. re le modimo wa hao o tla ba le modimo wa ka. Ukhuluma ngoNkulunkulu angazange Ka ambona. modimo a sa mmone. Uthi ungangcengi ukuba O re ngikushiye hawa o ska nkgopela. ngoba la uyakhona nami ngiyakhona. Hobane mo o yang teng ke a teng. La uyafela khona nami Mo o ngiyawufela tla khona. fela teng ke tla fela teng. La umphelwa khona nami ngiyawumphelwa Mo ba khona. tla o boloka teng le nna ba tla mboloka teng. Umbuzo umile bonke labantu Botšišo bazelaphi e eme. Lo Batho ba Nkulunkulu ba bazelaphi? tsebela kae le modimo o mo tsebela kae. ngoba uNawomi lona Hobane Naomi o uyamgxeka uNkulunkulu. ha mtsebe modimo wa gae. Uthi uNkulunkulu ungiphathe ngomunyu. O re modimo ha ntshwara gabotse. Uthi mayefika ezweni lase Bethlehem Juda O re ha e fihla plekeng ya Bethlehem ungabe Juda mjabulela. ha be mthabela. Uthi ningabe nisangibiza nango Nawomi. O re le ska mbetsa le go mbetsa ka Ngibizeni Naomi. ngokuthi ngumara Le mbetse ka mara. ngenxa yokuthi uNkulunkulu somandla ungiphathe kabi. Hobane modimo o ntshwere hampe. Uthi ngahamba ngigcwele Ke ile ka tsamaya ke tletse ngabuya sengiyize. ka gutla ke sena letho. Kodwa noma kunjalo Ebile ha o le jwalo uthi uRuth ngifuna yena lo o uNkulunkulu. re loti empa nna ke latela yena modimo Wena o. noma ungamgxeka, Ebile o ka bua hampe ka wena yena. noma ungambeka amabala nezici, Ebile o ka bua se o bue se le wena ka noma yena. ungangakhuluma kahle ngalo Ebile o uNkulunkulu, sa bue hantle ka yena. kodwa mina ngifuna yena. Empa nna ke nyaka yena. Njengoba ngikulandela nje angilandeli wena, ngilandela lo uNkulunkulu Ke ongigxekayo. lebaka leo ke o latela. Why Ke lebaka la uRuth modimo ethi wa ngifuna hae. lo uNkulunkulu? Why Ruth a re o nyaka modimo o? Uqonda into eyodwa O tseba ntho e one. ukuthi laba bantu O re batho ba baseBethlehem Juda ba Bethlehem Juda baye bahlala, ba ile ba dula. abangasuka emzini wesinkwa. Hawa a ba tloa. Wena wasuka weza kwaMowabi. Yena a tloile. Uthema efika kwaMowabi. kwaMowabi Ha e fihla ko Moabi base bafa abantwana bakhe. wa sha bana ba gagwe. Kodwa eBethlehem Juda Empa Bethlehem Juda akuzwakalanga kushiwo kuthiwa khona nomuntu oyedwa ufile. hawa awuna muthu a ile a shwa ko Kanti Bethlehem yini Juda. egcina abantu baseBethlehem Juda? King e phulusang batho ba Bethlehem Ngoba Juda. phela kunendlala enkulu. Hobane go na le tlala e holo. uJesu Kristu waseNazaretha. Rena Jesu wa Kristo wa Nazareth. Ugcina umuntu engenalutho. Ubuluka muthu asina lelitho. Ugcina umuntu engasebenzi. Ubuluka muthu uthusa muthu Ugcina umuntu engavukeli aye kwamlungu. asahona utsuwa embereko. Baphile baze babuza abantu. Ahona uphila batho ba Bathi uphila ngani ngoba usebenza? Kanti wena uphila jwang Uphila ngani ngoba wena unamali? Ba re uphila jwang ubana una tšhelete. Uphila ngani ngoba ifridge yakho i-empty? Uphila jwang ubani fridge ya hao haina Uphila ngoJesu Kristu waseNazaretha. Uphila ka Jesu Kristo wa Nazareth. Abanokudla bayafa bayabhubha. Bana le dijo ba hona ho shwa. Abangenakudla bayaphila. Empa ba sena le dijo ba hona. Hallelujah. Hallelujah. uJesu Kristu Ke waseNazaretha. Jesu Kristo wa Nazareth. Siphila ngaye Re phela bazalwane. ka yena bayini. Asuke emzini wesinkwa. Asitlowe motseng wa Noma rona. isinkwa singabukeka ngathi siphelile. Ibile ka fela borotho. Kodwa sikhona isinkwa esehle Empa ezulwini. borotho bo teng ba lehodimo. uJesu igama laso. Umoro wa modimo Jesu. Hallelujah. Hallelujah. Ngcwele somandla.